Пресс-центр продолжает свою работу. Более 100 международных наблюдателей прибыли на выборы президента Республики Абхазия. Сейчас мы слово предоставим им. Уаже Ажерыму Жуларбжарапи Анапшвича. Начнет наблюдатель из Аргентины Хулио Аргентина Пьере. Кто начнет из них? Из Колумбии. Сейчас начнет наблюдатель из Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес. Spasiba, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, de acompañar este proceso que me ha parecido muy interesante por la cantidad de personas que hoy están participando y la tranquilidad, una gran diferencia tal vez con nuestros países o con mi país Colombia, es que la publicidad política es mucho más en todos los lugares y la afluencia es bastante desorganizada. Aquí he visto bastante orden, lo que da a entender tranquilidad y transparencia. Спасибо большое, я очень рад быть здесь и рад быть частью этого процесса. В первую очередь, что мне хочется отметить, это высокую явку на выборы, а также хотелось бы подчеркнуть спокойствие, с которым эти выборы проходили, потому что в нашей стране, в Колумбии, процесс организован немного по-другому и в более беспокойном ритме. Здесь же все протекает очень спокойно, прозрачно и в соответствии с принципами демократии. Так, следующий наблюдатель. Следующий наблюдатель у нас из Чили Алехандро Наварро Брайн. Слово ему. Спасибо. Quiero señalar de que ha sido una experiencia extraordinaria el terreno, el poder constatar lo profundo que es el arraigo de la independencia abjasia en sus ciudadanos. Sé que ha sido un proceso de lucha doloroso, que hay 22 años de independencia, de república independiente, que han significado un gran esfuerzo, que ha costado vidas, pero que hoy en esta elección presidencial se consolida el proceso de institucionalización, es decir, de independencia de Abjasia, eligiendo un presidente de la República. Y eso es muy importante porque el proceso de independencia fue un duro proceso que hoy día lo observamos consolidado plenamente el ejercicio democrático para constituirse una república independiente permanente. Всем большое спасибо. Я могу сказать, что сегодняшний опыт в какой-то степени был необычным для меня. Я знаю, что получение независимости Абхазии – это был очень сложный процесс, и я хочу выразить свое уважение народу Абхазии. Текущие выборы являются полным подтверждением того, что Абхазия – это независимая страна, где проживает независимый народ. И сегодня мы стали свидетелями абсолютно прозрачных, транспарентных процессов, которые обеспечивают принципы демократии в стране. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Вопросов нет? Есть желающие еще выступить из наблюдателей? Sí, estimados colegas, si alguien quiere dar comentarios, por favor. México. Yo quería hacer una invitación también, pues para que vaya pasando el compañero. Quería hacer una invitación a la comunidad internacional para que pueda reconocer la legalidad de la lucha del pueblo de Abjasia y le permita a los habitantes también tener la posibilidad de viajar, a los gobiernos de abrirse también económicamente, porque ya después de estos 30 años es necesario el reconocimiento de la comunidad internacional. Yo voy a agregar algo más, muy breve. Es
decir que es muy grato constatar de que la democracia se expresa en diversos candidatos, como son las democracias, con diferencias, pero que hay una absoluta coincidencia en la independencia de Abjasia entre todas las opciones en disputa. Y es muy claro que este es un proceso abierto, democrático y limpio, que cuenta con la voluntad positiva de la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo de Abjasia. Yo espero que América Latina y nuestros países puedan entrar en un proceso de reconocimiento de la República de Abjasia, porque no puede ser de otra manera, pues reúne todas las condiciones y requisitos para ser reconocida por los países de América Latina. Y transmitiremos esto, informaremos de esto en nuestros países, porque Abjasia ha decidido ser independiente, hace elecciones democráticas y merece el reconocimiento internacional y de América Latina. Да, и наши коллеги из Латинской Америки также сформулировали как приглашение, призыв в стране, к Абхазии, бороться за то, чтобы стать частью международного сообщества и добиться признания многих-многих стран. Они увидели, что это абсолютно независимая страна, где царит демократия. И наш коллега из Чили также упомянул, что по возвращению в свои страны они будут рассказывать своим коллегам по различным каналам, продвигать идею о том, что Абхазия — это независимая страна, и ее должны признать на международном уровне. Спасибо. А сейчас слово предоставляется наблюдателю из Боливии Лауре де Чаука. Аргентина. Лаура де Чаука еще не подошла. Сейчас слово наблюдателю из Аргентины Хулио Аргентина Пьере. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a todo el pueblo de Abjasia por este día histórico. Спасибо большое. Прежде всего хочу поздравить население Абхазии с этим историческим днем. Recorrer cada uno de los lugares de votación donde vimos la tranquilidad, la paz, la concordia con la que vive el pueblo de Abjasia estas elecciones nos da mucho orgullo y mucho agradecimiento de haber sido invitados por el Instituto a ser observadores de estas elecciones históricas. Сегодня мы обошли несколько избирательных участков, где мы отметили, подчеркнули несколько раз, с каким спокойствием и в каком мире проходит весь электоральный процесс. Мы очень благодарны за приглашение, которое получили, и рады, что являемся частью международного сообщества независимых наблюдателей. Esperamos que a partir de esta jornada, de este día histórico, otros países se sumen al reconocimiento de esta joven república y de su glorioso pueblo. Muchas gracias. И мы очень надеемся, что начиная с этого дня страны начнут присоединяться к признанию Абхазии как независимой страны. Спасибо. Следующий наблюдатель может представиться и начать. Okay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres, soy congresista del Partido Morena de México. Всем добрый день, меня зовут Диего Торрес, я конгрессмен из партии Morena в Мексике. Agradezco la invitación para ser observador de este proceso electoral en Abjasia. En México respetamos la autodeterminación de los pueblos y creo que este es un ejercicio en el cual el pueblo de Abjasia está determinando lo que quiere para el futuro de su nación. Спасибо большое за приглашение. В Мексике мы очень уважаем стремление народа к самоопределению и хотелось бы выразить наше уважение к народу Абхазии. Les diré lo que he visto un pueblo que se ve la historia en los edificios que todavía están en ruinas por parte de la guerra, pero también se ve el potencial de una nación que quiere salir adelante.
Сегодня, проезжая по городу, мы увидели в нем историю того, как здания пострадали от войны. Но я выражаю глубочайшую надежду, что вскоре городу удастся восстановиться. Como miembro de un partido que ha luchado históricamente por el que los pobres puedan salir y puedan estar en puestos de gobierno, como es en el caso de México, hoy veo ese potencial en Abjasia, el que llevan bastantes años peleando por su independencia y ser reconocidos, algo que en México se pensaba imposible que el pueblo pudiese llegar al gobierno encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el cual el día de hoy somos el partido más importante de América Latina, con 3,5 millones de miembros y próximamente tendremos 10 millones. Creo que el camino que veo en Abjasia es muy parecido a lo que nos costó a nosotros en México quitar a ese régimen opresor que teníamos. Когда-то в Мексике мы находились в похожей ситуации, наш народ также боролся за независимость. Сейчас я представляю партию, которая представлена более чем 3 миллионами представителей. И мы все выражаем глубокую надежду, что вскоре народу Абхазии удастся восстановиться и встать на путь развития своей страны. De lo que he visto en el proceso electoral, tengo que destacar la participación de la mujer, en el cual en todos los centros electorales que pasamos, la mayoría es mujer la que está participando. Es una lucha que en México todavía estamos impulsando, el que la mujer se involucre más en asuntos de elecciones. Что касается электорального процесса, то со своей стороны я бы хотел отметить активное участие женщин в электоральном процессе. К сожалению, у нас в Мексике это не так, но это то, к чему стремятся в нашей стране. Y por último, bueno, me sumo al deseo de Abjasia de ser reconocida por el mundo entero, y ojalá y muy pronto el gobierno de México, el cual se ha mostrado un tanto amigable con este lado del mundo y despegándose un tantito de la potencia que tenemos al lado, que es Estados Unidos, pronto podamos reconocer a Abjasia como país independiente. Gracias. И в заключение мне бы хотелось присоединиться к пожеланию скорейшего признания Абхазии на международном уровне. Я уверен, что скоро к признанию Абхазии как независимой страны присоединится и правительство Мексики. Спасибо. Есть еще желающие выступить? A ver. Он же уже выступал, тот, кто выступал. Да, они могут представиться и начать. Me presento. Bueno, en principio un saludo desde el fondo del corazón, desde Bolivia. Mi nombre es Laura Parra Galeón, soy boliviana, soy de la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, Chuquisaca. También represento a los pueblos indígenas del Quechua, que también a nosotros nos costó mucho proceso, mucho tiempo, mucha lucha para que en la constitución política del Estado seamos tomados en cuenta nuestra identidad, nuestra cultura. Прежде всего, отправляю вам огромное приветствие из Боливии. Меня зовут Лаура, я представляю народ Кеча, это народное меньшинство в Мексике. И мы в свое время тоже приложили огромное усилие для того, чтобы добиться признания со стороны правительства. También como veedora, también a la vez, principalmente pues hoy día es un día muy importante para todos los abjasianos, para toda la población República de Abjasia, es ponderable por la lucha, por la trayectoria, y no hace mucho tenemos el dato de que más de 8,000 jóvenes ofrendaron su vida
para la independencia de este país, de esta linda tierra, con bastante recurso natural que le rodea, pues saludamos a esta gran lucha, porque si nosotros no damos la lucha frontal, pues no se puede lograr un proceso democrático, y justamente hoy día es un día muy importante para seguir promoviendo el desarrollo, el destino que cada uno de los ciudadanos van a darle con su voto en las urnas para buscar mejores días para Abjasia. Как наблюдатель, я хочу отметить, что сегодня очень важный день для населения. Это еще один шаг в обеспечении независимости страны. Сегодня, когда мы проезжали по участкам, мы узнали, что более 8 тысяч людей отдали свою жизнь в борьбе за независимость страны. Это огромный подвиг со стороны абхазского населения. И важно продолжать борьбу, чтобы обеспечить дальнейшее развитие демократии в стране, которая уже сейчас в целом обеспечивается текущими проходящими выборами. Por la salud, la democracia siempre es muy bueno. Es un proceso electoral que estamos siendo testigos de 36 países entre Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y hasta de África, de los países europeos que estamos presentes, pues con diferentes culturas, ideologías, pero sí somos las mismas personas, hermanos y hermanas, que nos une únicamente un objetivo común, que es el desarrollo de nuestro país. Que esos sueños que nadie les permita arrebatarles, que nosotros estamos con ustedes, no seremos abjasianos, pero pues sentimos esa demanda, ese sentimiento, porque son estos procesos electorales que nos lleva a seguir creciendo, a seguir construyendo nuestra patria. Por eso es que nosotros de todo corazón, por primera vez estamos visitando esta tierra linda de Abjasia, y nos vamos muy contentos porque hemos encontrado hermanos tan hospitalarios, tan gentiles, tan de corazón, que nos recepcionaron, pues también que no solamente se quede acá, de Abjasia, que al mundo vamos a hacer conocer ese sentimiento, esa demanda que tienen ustedes, para que conozca el mundo de que Abjasia es una república que luchó bastante para su independencia. Por eso es que nosotros ponderamos, saludamos, resaltamos esa lucha frontal que tuvieron. Демократия – это всегда верный путь развития, и сегодня мы, наблюдатели, свидетели из более 30 стран, из разных континентов, находимся здесь, и нас объединяет одна цель – обеспечить безопасность проходящих выборов, чтобы никто не смог препятствовать демократичному развитию страны. Мы благодарим абхазский народ за гостеприимство, и я заверяю вас, что мы будем продолжать осведомлять мир, что Абхазия – это республика, которая приложила огромные усилия для достижения своей независимости. Y bien, finalmente, pues en resumen de que desde la mañana, desde primeras horas de la mañana, hemos recorrido varios recintos electorales y hemos visto con total normalidad la asistencia de manera voluntaria, de manera más comprometida con su país, están asistiendo y están emitiendo en las urnas su decisión, quién va a liderar el mandato de esta linda tierra, quién está comprometido con su país para ver una futura de mejores días. Pues estamos muy contentos y no hemos visto ningún síntoma, ninguna anomalía que pueda perjudicar este proceso democrático transparente. Y bueno, pues saludamos también de que en cada mesa de recinto hemos podido ver
a las hermanas y hermanos que están participando, nuestros maestros de los diferentes centros educativos, primarios, secundarios, pues se está llevando también con los participantes de cada candidato sus veedores, y ese es el proceso, la dinámica del proceso electoral. Pues nosotros saludamos, ponderamos y decirles de que todo es posible, solo tenemos que querer, y las autoridades, los candidatos, tienen que sentir para entender la necesidad de un país, de un pueblo que está gritando, que quieren desarrollo, que quieren que les escuche esa necesidad, esa demanda, su sentir de la población de los abjasianos hacia sus primer mandatarios, que ustedes serán los que están eligiendo el destino de su país. И в заключение мне бы хотелось добавить, что мы с самого утра посещали различные избирательные участки. Все проходит в штатном режиме, спокойно. Население, граждане выражают свой голос, и мы с нетерпением ждем результатов. Сегодня очень важный день, день, который определит судьбу страны. На текущий момент мы не увидели никаких нарушений, весь процесс организован грамотно, хорошо, на каждом участке были представители, наблюдатели и со стороны кандидатов, и находились члены избирательной комиссии. Мы уверены, что сегодняшний день приведет к результату, который нужен народу, который, конечно же, в первую очередь хочет развития для своей страны. Muchas gracias. Un saludo de mi país, Guatemala, para la República de Abjasia. Quiero contarles de que en mi país no alcanzamos el 50% de participación de los electores inscritos en el padrón. Hemos celebrado con mucha alegría en Abjasia el día de hoy la noticia de que el 80% de los empadronados en esta república asisten a las urnas a esta fiesta democrática que se celebra el día de hoy. Приветствую вас из Гватемалы. И хочу отметить, что в нашей стране мы не достигали и 50% явки. Здесь же мне очень радостно было узнать, что явка составляет около 80%. El hecho de que el mayor porcentaje de ciudadanos de Abjasia acudan a las urnas representa también un signo de confianza al proceso electoral que con mucho esfuerzo han logrado construir juntos como nación. И такая высокая явка говорит о том, что народ полностью доверяет электоральному процессу. Y que el binomio presidencial que salga electo el día de hoy en la República de Abjasia sea los gobernantes que construyan una nueva dinámica social en favor de las nuevas generaciones de ese hermoso país. И пусть результатом выбора станет не какой-то конкретно пришедший кандидат к власти, а именно создание нового Nueva dinámica. Да, и чтобы главным результатом выборов стало импульс, который позволит продолжать социальное развитие страны. Así que finalmente los invito a que continúen construyendo esta hermosa democracia que les identifica y que sus hijos sigan con la responsabilidad de llevar hacia adelante a esta nación. Muchas gracias. И я призываю вас продолжать строить демократию. Я уверен, что ваши дети в будущем также продолжат вносить вклад в этот процесс. Итабу пам тупшан пресс-центр Шахай. Спасибо, что нашли время и пришли в наш пресс-центр. Спасибо.